Zdravo, pozdrav svima, moje ime je Merim, ja sam vaš vodič u serijalu Kroz Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Kao i dosad sa mnom je kolega Rijad koji je bio zaslužan, a i zadužen za sve ove kadrove koje ste vidjeli do sada. Kao i do sada, naravno željela bih da se zahvalim našem partneru BH Telekomu što vam je omogućio ovu epizodu za naše mališane. Ako pogledamo ovdje, možemo da vidimo još dosta naslova, stvari koje možemo da vidimo u ovom dijelu muzeja. I što nam to govori? To nam govori da se nalazimo u odjeljenju prirodnih nauka. Pa hajde da se prošetamo i da vidimo šta to sve možemo pronaći ovdje. Ovaj odjel obuhvata čitavu jednu zgradu. Dakle, čitava ova jedna zgrada je posvećena upravo različitim aspektima flore, faune i tako dalje. Pa kuda bismo mi krenuli? Šta kažeš, Rijade? Hajde da krenemo s ove strane. Ovdje možemo da vidimo, dakle, raznorazne izložene stvari. Ako ste čuli za losa, to je jedna poznata, možda čak i malo opasna životinja. Ako vam se nađe na putu, kada se vozite gore negdje na sjeveru Evrope. Gdje bismo sada mogli da krenemo? Hajde da vidimo koje su to sve endemične biljke koje možemo, dakle, da nađemo u Bosni i Hercegovini. Dakle, endemične biljke su u biti biljke koje su jako rijetke, koje se nalaze na samo jednom određenom području, ne mogu se naći nigdje drugo u svijetu i zbog toga su zaštićene, često vrste koje se trebaju čuvati i svako branje i, dakle, nemar oko njih može da naruši taj jedan čitav ekosistem. Sada kada se nađemo gore na spratu, dočekat će nas sisari. Da vidimo koga to sve možemo da pronađemo ovdje, a onda možemo da posjetimo ptice. Ili ćemo prvo da posjetimo ptice? Šta vi kažete? Hajde da vidimo ipak ptice, jer su nam ovdje bliže. Pogledajte ih samo. Imamo, dakle, ovdje samo imamo vrane s ove strane, sa naše lijeve strane, pa onda ih imamo još malo i dole, pa vidimo zebe, pa vidimo i čvorke, vidimo razne ptičice. Pogledajte samo kako se svaka razlikuje od one druge. Wow! Da vidimo šta to dalje imamo. S ove strane imamo sjenice koje su, vidite, ovako nekako malo manji. Pogledajte ta njihova gnijezda. Šta mislite? Hajde samo da pogledamo kakve sve to ptičice imamo, pa mi napišite koje su vama najdraže. Možda svi znate za djetliće. Mislim da su djetlići svima dobro poznati kad onako kuckaju u drvo i prave tako raznorazne rupice. Ovdje imamo još mnogobrojne ptičice. Pogledajte ovo, wow! Kako ima prelijepe boje. Meni se ova sviđa dosad čak i najviše. Šta je to? Zlatovrana. Wow! Imamo laste, mislim da ste svi čuli za laste. Nekako one su vjesnici proljeća. Tako da, mislim da smo svi već čuli za njih. Ovdje imamo već neke malo ozbiljnije i puno veće ptice. Da li možete da prepoznate neke od njih? Ja baš i ne. A sada, poprilično strašan dio. Pogledajte ove ptice. Mislim da su ovo grabljivice. Pogledajte samo kako imaju oštre kljunove. Wow! Pored njih ovdje imamo još čak i neke galebove i razne ptice. Da li sada da se vratimo, da posjetimo dio koji je posvećen sisarima? Šta mislite? Hajde da se polako vratimo i onda da vidimo koje to životinje možete da prepoznate u tom dijelu izložbe. Nadam se da ćete moći da prepoznate možda više njih nego što ste mogli da prepoznate ptica, zato što su ptice nekako malo specifične. Da li znate da postoje ljudi koji namjerno
vole da gledaju ptice, da ih posmatraju i da tako provode svoje slobodno vrijeme. Pogledajte sad ovdje. Imamo vidru, imamo jazavca, imamo liju, to jeste listu, imamo šišmiša, imamo svašta nešto. Šta nam je ono gore? Imamo svašta nešto. A da pogledamo šta tu imamo dalje. Imamo čak i neke opasne životinje. Ne znam jeste li vi gledali onaj film Noć u muzeju. Sreća pa sad nije noć, pa sad možda životinje sve neće oživjeti. Ali ja se, na primjer, ne bi voljela naći pored vuka kad padne mrak, iako životinje ožive. Jel vjerujete da životinje mogu oživjeti u muzeju kada padne noć, u onom nekom čarobnom prašnom? Ili čak ovaj divlji vepar. Ne bih željela da se nađem, barem ne u ovom dijelu muzeja, kada padne noć. Ovdje vidimo čak i razne zeke, male životinje kao što su puhovi i tako dalje. I naravno možda svima dobro poznate vjeverice. Šta to imamo dalje? Meni možda jedan od najdražih dijelova je upravo ovaj dio ovdje, gdje možemo da vidimo insekte, a posebno ovaj dio koji je posvećen leptirovima. Pa ja vam neću puno pričati, samo ću vas pustiti da pogledate kakve to sve leptirove imamo ovdje u ovoj zbirci. Ovdje već imamo neke leptirove koji nisu tako bogati u bojama, ali vidite ovdje ih ima dosta puno bijelih sa nekim tačkicama i šarama. A onda već ovdje dalje prelazimo na kukce, neke ozbiljnije, neke insekte i bube, pa ako vas je strah, onda možda da zažmirite na narednih 10-20 sekundi, samo da vam pokažemo šta to sve još ovdje imamo. Ovdje imamo neke bube koje su tvrdokrilce, dakle koje su malo tvrđeg opklopa i tako dalje. Pa eto, prošetat ćemo se još da vidimo šta to sve imamo u našem muzeju. Šta mislite? Je li ovaj dio zanimljiv? Lijep? Ne tako lijep? Da se mi sad vratimo na naše najdraže, leptirove. Izgleda da Rijad baš voli ove neke bubice, pa je njima posvetio puno vremena. Pogledajte samo ove egzotične leptirove koji su bogati u različitim bojama, oblicima krila i tako dalje. A ovi s druge strane, pogledajte ove. Ovi kao da su, ne znam, nekako isprintani nekih neprirodnih boja, a stvarno su prelijepi. Pogledajte sve ovo bogatstvo koje mi imamo u prirodi. Možda su meni čak prelijepi ovi zeleni ili ovi sa šarama, čak i ovi plavi. Ima ih mnogo baš lijepih. Kuda ćemo dalje? Hajde da nastavimo da vidimo šta to sve imamo još ovdje. Ovdje imamo razne opet kukce. Dakle, vidite koliko je bogat svijet koji nas okružuje, a da mi to često i ne primijetimo. Sada se nalazimo na jednom dijelu i mislim da bi nam svima dobro bilo poznato šta se to ovdje nalazi. Mislim da nam je svima već nekako dosadilo da budemo baš zatvoreni u kući, da smo svi poželjeli more, pa da svi možete vrlo dobro da prepoznate školjke. Pa vam pišite u komentarima da li vi kada odete na more skupljate školjkice i da li ih onda ponesete kući. Pogledajte ove školjke u ovim raznim bojama, kako su stvarno prelijepe. Onda imamo i ove neke kao sedefaste, sjajne i tako dalje. Naravno, ovdje imamo još neke školjke koje se nalaze van Balkana, dakle nisu sa našeg područja, nego su donešene da budu ovdje izložene u muzeju. Da vidimo šta to još imamo ovdje. Wow, pogledajte ovaj dio. Kako je stvarno prelijepo.
Ovaj dio, to jest ova izložba se naziva Šume Bosne i Hercegovine, pa ćemo da obiđemo samo jedan krug, da pogledamo dakle, kakve to vrste šuma imamo. I naravno znate da je šuma jedan poseban ekosistem za sebe, da u njoj imamo različite vrste i biljaka i životinja koje možemo da nađemo. Pa pogledajte sad samo ovo što nas okružuje. Mislim da biste se ovdje mogli jako dugo zadržati izučavajući upravo šume u Bosni i Hercegovini, naravno kada za to bude prilike da ih posjetite, jer vam tačno piše gdje se koja šuma nalazi, šta je za nju specifično, šta u njoj sve možete da pronađete i mislim da je ovo jedna od ovako prelijepih izložbi koja nas nekako podsjeća na prirodu, koja nam tako na neki prelijep način približava prirodu. Da vidimo gdje mi sada tu možemo da idemo dalje. Hajde da polako još obiđemo ovaj dio naše izložbe o šumama i onda da se spustimo na ovaj ovdje dio koji je isto jako zanimljiv, a to vam je izložba minerala. Ako ste bili u Zemaljskom muzeju, a nadam se da jeste, pišite nam da li ste posjetili upravo ovaj dio koji smo mi sada posjetili, to jeste šume. Da li ste obišli taj dio, da li ste posjetili ovaj dio sa svim ovim raznim leptirovima i raznim kukcima. I napišite nam naravno koji vam je dosad od svih ovih live emisija najdraži. Dakle, da li ste najviše uživali u nekoj uvodnoj priči ili priči o arheologiji, o etnologiji ili sada najviše uživate upravo u ovom dijelu koji imamo sada tu. Hajde da se spustimo s ove strane, ali možda prvo da vidimo ovog medu ovdje. Jesmo ga vidjeli kada smo bili tu prošli put? Mislim da nismo. Samo da pogledamo i ove mede i još neke druge životinje koje su specifične za ovo područje. Imamo još jednog medu, ali ovaj nam baš nije nešto najbolje raspoložen. Ovaj mrki medo baš je nekako mrk. Pa hajde da sada da mu ne smetamo, idemo se mi spustiti dole da vidimo šta to još možemo da vidimo u ovom dijelu muzeja. Naravno, kao i uvijek, moramo paziti kako hodamo i ovdje vidimo još neke različite vrste biljaka. Mislim da smo svi nekada u školi radili ovo, a to je ono kada moramo da presujemo određene biljke. Pa ako ste to radili i ako znate kako se to radi, napišite nam u komentaru. Idemo sada dalje. Kuda bismo sada mogli? Ovaj dio nam je malo taman, ovaj dio nam je posvećen, vidjet ćemo ako se vidi nešto o geološkoj prošlosti Bosne i Hercegovine. Možda nam vidljivost nije najbolja, ali eto, samo da znate da se nalazi i ovaj dio koji je posvećen fosilima Sarajeva i njegove okoline, pa kada dođete, obiđite ga definitivno, jer mislim da ima dosta stvari koje su ovako zanimljive i da biste se tome možda mogli posvetiti. Sad zavisi koliko vas se to zanima, ali eto, mislim da bi ovo bilo jako zanimljivo da posjetite. Dakle, obišli smo jedan veliki dio izložbe. Upravo ovaj dio iz kojeg smo sada izašli, dakle, kada smo pričali o geološkim ostacima, fosilima i tako dalje. Ako nastavite kroz taj dio, možete doći do minerala, a mi ćemo sada da vidimo svijet koji izumire, to jeste svijet koji nestaje. Hajde da vidimo šta to možemo da pronađemo ovdje
u ovom dijelu muzeja osjećam se kao da smo na nekoj tajnoj misiji. Hajde vidimo šta to možemo da pronađemo ovdje. Wow! Pogledajte ovo. Šta tu ovdje imamo? Imamo razne ribe, ptice i tako dalje. Ovdje imamo čak jajku. Wow! Kako je zovu velika bijela psina. Hajde da nastavimo dalje. Ovdje imamo još neke ptičice. I patike. A šta imamo ovdje? Patkarice. Zanimljivo. Čujete li ovo? Wow. Sada se nalazimo u dijelu koji je posvećen vrstama koje izumiru, nažalost. I ovo sve vrste koje se nalaze u Bosni i Hercegovini i svijetu, a koje na neki način izumiru. Ako pogledate gore, možete da vidite kopitare. Vidite li? To je nešto što ćemo ostaviti vama za zadaću da vi sami obiđete kada dođete u Zemaljski muzej, budući da smo već naglasili da je ovaj dio jako velik, jako je obiman i nema teoretske šanse da to se stignemo uraditi u jednom live-u. Tako da pozivamo vas da obavezno posjetite Zemaljski muzej i druge muzeje u Bosni i Hercegovini i da na taj način podržite naše kulturne institucije. Hvala vam još jednom što ste bili tu sa nama, a mi se onda vidimo sljedeće sedmice sa nekim novim live-om. Vidimo se, čao, čao!